Naša preporuka jeste da se s proleća, ranog proleća, oko svake biljke uzrilja, da se zemlja podigne, da se prekopa kako bi biljka dobila vazduha, kako bi se mineralne materije iz veštačkog ili stajskog đubriva rastopile i brže došle do korena. Znači svakog proleća oko biljke treba da se okopa ili da se uzrilja ne dublje od 10 cm, zato što ako idete dublje sa ašovom, rizikujete da povredite koren biljke, što može da dovede do bolesti, do sušenja pojedinih stubova, izlažete je više bolestima, znači do nekih 10 cm. Ono što mnogi praktikuju jeste da u voćnjaku sredina između dvije biljke ostane ledina, ostane jedan travnjak koji se kosi, koji se održava. To je dobro, ali morate svake druge, treće godine da otvorite voćnjak. Morate da ga ili istanjirate ili isfrezirate. Ta zemlja mora da se prevrne, mora da se odradi taj ciklus. Može travnjak, može sve, obavezno oko biljke, ako je travnjak 1 m oko biljke u prešniku, da se uzrilja ranog proleća i jednom u 2-3 godine mora da se sve isfrezira kako bi se ta zemlja prevrnula, kako bi biljka prodisala, kako bi kapilarnost i vodopropustivost zemljišta bila dobra, jer kad se zemlja slegne, kad se zemlja dugo ne obrađuje, dugo ne prevrće, ta zemlja postane gusta, vodonepropusna, nema kapilarnost, nema vazdušnost i ta biljka teže dolazi do vode.